Tandu tuh kebenaran, pedahdu kegeluhan. Undang-undang Tuhan sertakan, Ia merekan gegesim baru. Perintah Tuhan terteki tuhu, mereken pengertian man kalaksi kurang pentar. Katandu tuhu kebenaran, pedahdu kegeluhan. Undang-undang Tuhan benarkah? Maka kalak sing ikut kenca meriah tetap. Perintah Tuhan benarkah? Mereken pengertian kubas perukuran. Katandu tuh kebenaran, pedahdu kegeluhan. Ersembah man Tuhan mahulika, tetaplah rasa lalah. Putusan Tuhan adilkah, dengan tetap rembang tengah.
Katandu tuh kebenaran, pedahdu kegeluhan. Min ngena tenduranan kuras perukuranku, oh Tuhan, kamkap kecionku dengan penebusku. Katandu tuh kebenaran, pedahdu kegeluhan. Alleluia, 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 alleluia. Aku engkau ipilih guna meritakan berita si meriaman kalaksi musil. Rasman kalaksi tertaban maka ipulahi meia. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan kap raskam, ogen ibas Injil si badia nari, rikutkan Lukas. Kemuliaan manbanu, oh Tuhan. Theophilus si ihamati, enterem kalak nggonuratkan aluratur, karena kejadian-kejadian si terjadi di tengah-tengah. Kala aina nuratkan kai si enggo iturikan manbata. Eime si iturikan kala singidah kejadian tang nanari dengan meritakan ca. Dage perban enggo kupapayo alu megermat kerina kejadian ibas mula-mula nanari maka mehuli kuakap adiku suratkan ka alu ratur manbandu. Kubahan gelah tangkas manbanu, maka tuhu-tuhu nge kerina si enggo iajarkan manbanu. Maka mulihkan Yesus ku Galilea, janah ikuasai kesah si badia ia. Bar berita karena Yesus ku belang-belang daerah ngajar ia ibas rumah-rumah pertoton silit ije, janah kerina kalak muji ia. Sehkape Yesus i Nazaret, eime kuta inganna ipebelin. Sangawari sabat, ku rumah pertoton ia bagi biasana. Tedis ia guna ngoge pustaka si badia. Jenari iberikan kalak manbana kitab Nabi Yesaya. Kenca i pepayona idah nama ayat-ayat si Atena yoge kena eme kesah Tuhan lid ibabongku. Sebab enggo ipilih na aku guna meritakan berita si meriah man kalak si musil. Isuruh na aku berita man kalak si tertaban, maka ipulahi me ia. Janah kalak si pentang pengidah me, kalak si itindes ipulahi me. Janah empebetehkan masana Tuhan mulahi bangsana. Kencadung ia ngoge igulung na kitab dai. Iulih kenaman sirdahin ije jenari kundul ia.
Kerina mata kala ibas rumah pertoton ngenen ku ia. Maka ibenakan Yesus ngajar nina. Sendah ngoseh isi pustaka si badia si ibegindundai. Kata Tuhan. Nandai Bapa turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas wari minggu semal si petelukan enda ipeseh manbanta berita keriahan sini baba Tuhan ta Yesus Kristus. Ogen si pemena ibas buku Nabi Nehemia nari enda rebelas karena lakon kata ibas kerajaan talit lakon ekaristi si badia lit ka lakon kata si badia tupung lalit imam. Jadi enda mesini katakan ibas ogen si pemenang. Jadi buku nakel lakon kata enda mekap iogeiken ijei hukum Musa dengan ipetangkas kai ertinna. Lakon kata enda nambari lakon persembahan si barenda ibahan bas rumah pertoton i Jerusalem. Engkai makai sambari sebab tupung kala Israel yang bengken ikutan nari lakon persembahan si bagenda nggo mesera neruskan sebab rumah pertoton penggo runtuh. Tapi kenca mulih bangsa Israel ibas kuta sideban nari dumna ipepajak mulihi rumah pertoton memang iteruskan kange ijenda lakon persembahan enda. Tapi si sedekah enda sambarna enda pe lakai pengadi iteruskan dengaka makan golit dua. Janah lakon kata enda pe rehusurna kang enda ipakai ibas masyarakat Yahudi. Maka tupung lakon kata enda pemimpin niahkan nenahkan perpulungan umat gelah namin remeriah ukur ngerayakan pengogen hukum Musa. Jadi lakon kata sebagai dama sini ilakaukan i rumah-rumah pertoton kala Yahudi bas waris sabat janah bas paksa sidei me Yesus nurikan iya. Bas tupung lakon kata sibadia dama reh Yesus kelebay janah man bana ibrekan sada gulungan sini bukana ijei dat nama ijei Yesaya 60 sada ayat sada ras ayat 2. Jana ijei ma ipetandakan nabana maka ia kapsi enggo ikatakan Nabi Yesaya nai ia mekap Mesias simaba berita keriahan ukur man terlebih-lebih man kala si musim aku eda ina Yesus. Maka gelah banci si angkai si tatap terbagesan i sekin Yesus tupung ipetandakan nabana bas paksa lakon kata si badia eda mari si pegermetkan kenti sikkel turi-turi eda. Si Parno gelarna kundul ia bas sada motor. Landekasa nangkih kaku motor skala anak kitik. Ipegermetkan iperdiatekan anak si kiti enda si Parno enda. Lanai ka sirang-sirang mata. Maka nina anak enda Pak kang megati kuda ibas TV Pak. Ma rano karno kin kampa.
meriahkan ukuran si Parno enda. Ih, terberita kangkap aku ate. Tapi duna dijawabna langna. Oh, nina anak-anak enda. Lanekan dekasa itatapna kamu lihi. Kamu gua berano karena mekampa. Lang nina ka Parno enda. Si nikah anak enda 5 menit perdalan memotor enda. Tapi kenca si dia sungkuna ka. Dinga, gua perano karno makampa. Lang, naka Parno nang gote na segat sintik. Tapi paksa anak-anak enda lalap. Dumna ban segat atena nusuri ya bas motorinari sambarina ka motor si dia. Tapi ikut ka anak-anak enda ka. Nang kihina ka motor sindika. Dehrina ka Parno. Mulihi ka nina. Kang gua pe kang rano karno kappa. Dungna ban pate Parno enda. Udah gecek lalap patena. Woi, aku memang rano karno. Tapi ini anak-anak enda. Tapi lakap seri sitik pe. Nade bapak turang rasanya. Buai idoni enda si ngaku-ngaku Mesias. Tapi Yesus Mesias tak ada lagu Yesus Mesias si lancong, si palsu. Tapi Yesus tak ada Mesias si tuhu-tuhu. Labo tempat-tempat bagi Mesias lah. Endam sini petandakan Yesus divina. Maka mari daga si pegarmatkan mulihi kaikin isina berita keriahan eda sini katakan Yesus. Maka si ulihi dai perdataikan karena Injil dai kenca iyoge Yesus igulung na mulihi iberikan na man petugas diturugi mungkin je kundul iya. Tapi saya kundul dai krina mata natap kempa iya. Natap krina. Maka kan semua perdiatikan negeri dan natap bana, maka ipetangkas Yesus adu pengajaran mina baswari si senda paksa eda sanga ibagikan kena ayat-ayat buku si badiadai eda terjadi krina alus ida ipetangkas Yesus isekin iya. Yesus kap Mesias si rehman kalak si musil. Kalak si musil enda ise mekap kalak si muas melihai namdangi berita si meriah. Dai ibenakan Lukas Injilna nina salum perkuankan Theophilus nina. Theophilus enda isikin enda memang sada jelma tapi ia majelma si merincuh mesegu metedah nang dangi isikin Yesus enda raskrina si terjadi man bana. Maka Injil Lukas enda isehkan manjelma si bagai rupana. Maka kita enda pe termasuk Theophilus enda si metedah nandai Yesus terbagesan endam sini peserman kita. Maka selaku Mesias litkap telu dahin Yesus si pemenai mekap rebahan sagelah kalap ngasup mulih man di bahata si sedekah endang go tertaban ibas pemetehna tertaban ibas kesegun doni enda raskrina siman ayah kena endemna ipulahi Yesus gelahna banci natap ngidah mulihi kerehen di bata i tengah-tengahna si sedekah enda tempat-tempat pentang perban kerina surah-surahna silabo enda bas di batana jana rebahan pusuh ras ukur jadi entabah si sedekah enda terdedeh enda si pemenang si kedua kan
Yesus maba berita keriahan karena tahun pasu-pasu di bata ngoreh. Si petelukan ibas tahun pasu-pasu singgureh einda kap ia geluh di tengah-tengah jelma sintrem meritakan kini kerajaan di bata. Empegeluh mulihi pengarapan bagi kita ibas tahun sisendah mekap tahun jubileum nina iban palasna mekap bulla paus spes non confunded. Pengarapan ta pasti lid. Dalam sini Bapa Yesus tambah sidai ia pepalem kalak mempelaut setan ras milih ajar-ajar gelah erbuaina kalak banci i yelai. Ya, kerehen Yesus i tengah-tengah jelma bas zaman na enda rebahan sakala ngasup natap di bata singgit ringan di tengah-tengah manusia. Enda berita keriahan ukur sini peseh man kalak sinterem terlebih kalak si ngomulai te janah metedah gelah namin igejapkan alami kami itengenkan kami mulihi terbagesan kerehan Tuhan ida Theophilus. Yesus kap kerehan kala si tuhu-tuhu ngobansi nalukan krina gegeh si jahat. Kerehan kala sini pasu-pasu kesah di bata jini. Kerehan kala si empebaya kegeluhan jini. Turang rasanya. Kerehan Yesus Mesias di tengah-tengah tak enda ngerehkan berbagai-bagai pemerai kesah si badia. Tapi melala peragamna pemerai kesah si badia enda rehna sumbulna sadangenca mekap kesah si badia. Jangan guna kaikin enda iberikan gena guna bangun sadakula mekap kula Kristus. Pemerai enda kap cirban sakalak banci redalin kai pari krina kai sedit ibas doni enda batasan ibas doni enda kai pamana terpuk suku entah pe batas kegeluhan ibas masyarakat enda ibas Yesus lanali sadape. Kerina pemerai enda jadi mempersadakan kala si jadi kawan pesedekah enda ngopulah radu kundul ras kerina. Jadi pemerai si berbagai-bagai enda kap perbahansa nguraki sura-sura kala si atainan sidahkan maka ia si perlu nakal idoni enda. Ia si belin nakal, ia si penting nakal enda jadi benaikan. Adi ngakap bana lalap si jagona si istimewana enda banci jadi sada tanda maka pemerai kesah sebadia enda lenga ia laukan alu bagi arusna ngeluh ibas keriahan ukur erkiteikan kesah sibadia enda jadi babahan manbanta modal ta guna maba pasu-pasu ku tengah-tengah umat manusia. Ras kesah si badia. Amin.